Delali bomo sladico. Easy, pa zdravo, pa sladko. Kar akcija, kaj bomo rabili? Najprej bomo rabili stepeno smetano. Vzamemo smetano in jo stepemo. Ko je že skoraj fertik, dodamo noter med ali pa javorjev sirup. Še malo stepemo. Do konca. Zdaj pa segrejemo pano. Noter bomo dali pa sadje. Maslo je stopljeno, zdaj pa noter samo vsujemo malo vaniljevega sladkorja. Malo premešamo in damo vse skupaj noter. A se je stopil? Ajde, stop se. Stop. Je. Samo toliko v bistvu, da se prime. Zdaj pa vzamemo vrečko za dresiranje. Kako se reče? Dresurna. Damo noter. Damo noter smetano. Ja, tudi že požel. Sadje. Vsujemo z vaniljevim sladkorčkom, javorjevim sirupom, malo po smetani. Malo dekorčka. Dober dek.